Ngiye kubagezaho rero raporo y'abahanga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari raporo y'impuguke zashyizweho kugira ngo zirebe uko ibintu bimeze ndetse zikore ikurikiranabikorwa mu bijyanye n'amasezerano yakomeje kugenda ashyirwaho umukono muri iyi ntambara ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu mibanire itameze neza hagati y'icyo gihugu ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho batanze raporo igaragaza uko ibintu bihagaze uyu munsi, aho bigeze. Reka mbagezeho iyi raporo uko yakabaye. Raporo y'isesengura ryishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington tariki ya 1 Mutarama 2026, hashize amezi 7 hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington yo kuwa 27 Kamena 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ariko intambwe imaze guterwa mu ishyirwa mu bikorwa ryayo iracyari nke cyane, ntabwo ireba mu nzego zitandukanye kandi igaragaza kugabanuka k'umuvuduko uko igihe kigenda gihita. Isesengura ryo muri Mutarama 2026 ryemeza ko hakiri icyiciro cyo guhagarara muri iyi gahunda, aho igipimo rusange cyishyirwa mu bikorwa cyagumye kuri 23.3%, nta mpinduka ugereranyije n'urwego rwagaragaye mu Gushyingo no mu Kuboza 2026. Ibintu nyamukuru byiza byagaragaye mu gihe kuva ku wa mbere kugeza ku 31 Mutarama 2026, ahanini byibanze ku rwego rw'inzego n'ububanyi n'amahanga, by'umwihariko binyuze muri ibi bikurikira. Icya mbere ni inama yo ku rwego rwo hejuru ku guhuza no gukomeza gahunda z'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari yabereye i Lome muri Togo ku wa 16 no ku wa 17 Mutarama 2026, yasize hafashwe icyemezo cyo gushyiraho imiterere mishya y'ubuhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Union Africaine. Urugero rwo mu karere rw'ubuhuza wa WA n'itsinda ry'abafashamyumvire ryatangiye mu mpera za Mutarama 2026, rukaba rukorera by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda no mu Burundi, hagamijwe gushyira mu bikorwa iyo miterere mishya y'ubuhuza. Inama idasanzwe ya komite yihariye y'impuguke mu by'umutekano n'ingabo yabereye i Livingstone muri Zambia kuva ku wa 8 kugeza ku wa 10 Mutarama 2026, iyobowe n'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari. Yibanze ku gusuzuma uko umutekano warushijeho kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro bya diplomasi byayobowe na Perezida wa Angola João Lourenço, nanone akaba perezida uriho w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yagiranye n'abayobozi ba Kongo, imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi, abahagarariye ihuriro AFC M23 ndetse n'abayobozi b'amadini, hagamijwe kongera gutangiza ibiganiro bya politiki birimo impande zose bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano gikomeje mu burasirazuba bw'igihugu. Ibiganiro byabereye muri komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byabaye kuwa 22 Mutarama 2026. Iyo ni House Committee on Foreign Affairs, byibanze ku miterere y'ikorwa ry'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda no kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Kwemeza ku ihuriro AFC M23 rishyigikiwe n'u Rwanda ryavuye mu mujyi wa Uvira nk'uko byari byasabwe n'umuryango mpuzamahanga. Ku rundi ruhande, ingorane nyamukuru zagaragaye zagendanye no kwiyongera gukomeje kw'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, kutubahiriza inshingano z'ingenzi z'umutekano zashyizwe imbere n'amasezerano, by'umwihariko kudashyira mu bikorwa igikorwa cyo gukumira no gusenya FDLR no kudakuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ndetse n'imbogamizi zikomeje kubangamira kugera nyakuri k'ubutabazi bw'ikiremwamuntu ku baturage b'abasivile. Izi nshingano zose zagaragaje gutinda gukomeye mu ishyirwa mu bikorwa byazo. Iyi raporo ikaba yaragaragaje ibikurikira mu gihe cyasuzumwe. Nubwo ihuriro AFC M23 ryaje gukura ingabo zaryo mu mujyi wa Uvira, imirwano hagati y'ihuriro n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yarakomeje. Raporo y'isesengura ryishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington Mutarama 2026 ikomeza ivuga iti
ibyifuzo bigenewe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inteko ishinga amategeko ya Amerika, Kongere, gukomeza no kongera igitutu cya diplomasi na politike gihuriweho ku mpande zombi hifashishijwe ibikorwa bya diplomasi bihujwe n'uburyo bwo kugenzura n'ibiganiro byo mu nteko ishinga amategeko hagamijwe kwemeza iyubahirizwa rikomeye ry'inshingano n'igihe byemeranyijweho, by'umwihariko ku bijyanye no kudohora no gusenya no kurandura burundu FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zisabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakaba gutekereza ku buryo buvanze bukomatanya inkunga n'ishishikariza bya diplomasi, ndetse no mu mpera gufata ingamba zihanitse zigenewe abantu cyangwa inzego byagaragaye ko zibangamira ku bushake ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Hari ugushishikariza u Rwanda gutanga ingwate z'umutekano cyangwa iz'ubutabera ku bagize FDLR bakiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo byorohereze gusubira mu gihugu cyabo ku bushake. Hari ugutanga inkunga ya tekinike n'iya logistique ku nzego za GSCM na GOC hagamijwe kunoza ihuzabikorwa n'igenzura ry'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Hari ugutumiza inama ya buri kwezi ya GOC kugira ngo hakosorwe icyuho n'ibitagenda byagaragaye mu Ukuboza 2025 no muri Mutarama 2026. Hari ukwemeza ko MONUSCO ihabwa umutungo w'amafaranga ukenewe n'inkunga ya tekinike na logistique ihagije kugira ngo ibashe gusohoza neza inshingano zayo zongerewe imbaraga, by'umwihariko mu kurinda abasivile, gusenya imitwe itwaje intwaro, gukurikirana no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge mu rwego rwa gahunda ya Doha, ndetse no gushyigikira porogaramu za DDR. Hari ugukomeza gushyigikira ku buryo bugaragara ubuhuza bwa Qatar hagati y'ihuriro AFC M23 na Leta ya Kongo hagamijwe guteza imbere gahunda ya Doha. Ibyifuzo bigenewe Qatar. Hari ugushishikariza kongera gutangiza gahunda y'amahoro ya Doha iri mu gihirahiro muri iki gihe, bitewe n'uko impande bireba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 zitongeye guhura ngo zijyana ibiganiro kuva hagati y'Ugushyingo 2025. Kongera kuyitangiza byafasha kurangiza ibiganiro bijyanye n'amasezerano mato protokole 6 asigaye kwemezwa n'impande zombi. Ku bijyanye n'ingingo, ngira ngo murabizi neza ko ibiganiro bya Doha hagati ya AFC na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byongeye gutangira. Iyi raporo yasohotse mbere y'uko ibiganiro bitangira. Ari ugukomeza gukora mu nyungu zo kongera guhuza no kuzuza hagati ya gahunda za Doha n'iza Washington. Ari ugushyigikira imikorere y'uburyo buhuriweho bwo kugenzura no kugenzura iyubahirizwa mécanisme conjoint de vérification nk'uko byemeranyijwe ku wa 14 Ukwakira 2025 hagati ya guverinoma ya Kongo n'ihuriro AFC M23. Ibyifuzo bigenewe umuryango wa Afurika yunze ubumwe Union Africaine n'umuhuza wawo mu kibazo cya Kongo. Hari ugutekereza ku kwemeza ku mugaragaro urwego rw'amategeko rusobanutse rugaragaza uko inshingano zituruka mu biganiro bya Washington n'ibya Doha zuzuzanya kandi zidahutaza ndetse n'uruhare rw'ingenzi rwa Union Africaine mu guhuza ibikorwa byose. Hari ugusoza kwemeza igikoresho gihuriweho cy'imikorere hamwe n'ibindi bikoresho ngiro bigamije kuyobora no guhuza imirimo y'itsinda ry'abafashamyumvire n'impuguke z'ibiro bihuriweho by'ubunyamwuga byigenga. Hari ugusobanura ku mugaragaro n'ibi biganiro biri gukorwa ubu na Perezida wa Angola João Lourenço ari gahunda yigenga cyangwa ari uburyo bwunganira imiterere ya Washington ya Doha mu rwego rwo kwirinda ko habaho kugaragara nk'aho hari hangana cyangwa gutatanya imbaraga z'amahoro. Ibi nibyo AFC M23 yasabye João Lourenço ngo abasobanurire. Hari ukureba ko igikorwa cyose cya diplomasi
cyiyongera cyinjira ku mugaragaro mu miterere mishya y'ubuhuza. Hari ugusaba ko habaho ingengo y'imari yigenga igenewe itsinda ry'abafashamyumvire n'ibiro bihuriweho by'ubunyamwuga byigenga binyuze mu kwemeza ingengo y'imari yabugenewe muri African Union igamije kwemeza ko iyi miterere ibasha kubaho no gukora neza mu buryo burambye itagendeye ku nkunga z'abafatanyabikorwa bo hanze. Raporo y'isesengura rero ikaba igaragaza isesengura ryakozwe n'umuryango w'abahanga wigenga mu by'amasezerano y'amahoro muri Afurika ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yo kuwa 27 Kamena 2025 mu gihe kuva ku ya mbere kugeza ku wa 31 Mutarama 2026. Iyi raporo ni urubuga rwigenga cyangwa aba bakoze raporo ni urubuga rwigenga rwashyiriweho gukurikirana, gusesengura no guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro muri Afurika rutangiriye ku masezerano y'amahoro ya Washington rwashinzwe mu kwezi kwa Kanama 2025 rugendeye ku cyemezo ko amasezerano menshi y'amahoro muri Afurika yananiwe gushyirwa mu bikorwa si ku mpamvu bikubiyemo ahubwo kubera kudakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo neza, mu gihe hatariho uburyo bwigenga bwo gupima uko ishyirwa mu bikorwa ry'inshingano rihabwa agaciro. Iruhande rufite uburenganzira bwo kwemeza ko rwubahirije amasezerano cyangwa kuba rwabangamira urundi ruhande. Iyi raporo cyangwa iki kigo kikaba cyafasha mu gusimbura uburyo bwemewe bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho n'amasezerano ubwayo, ahubwo itanga amakuru yizewe agezweho kandi ashingiye ku kuri ku rwego rwo kugera ku ntego z'amahoro impande zombi zarahiriye cyangwa ziyemereye. Ikigo rero kikaba cyangwa aba bakoze raporo bakaba bakoresha ngo igikoresho cyo gupima ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro OMMAP cyagenewe kandi cyakozwe n'umwe mu bahanga bayo Dr Roger Claude-Liwanga akoresheje ubunararibonye bwe yabonye mu kazi ke ku kigo cya Carter Center mu gusesengura amasezerano y'amahoro muri Afurika, kandi cyashingiwe ku buryo bw'imibare bukurikira Peace Accords Matrix PAM cyangwa PAM bwa Clock Institute for International Peace Studies yo muri kaminuza ya Notre Dame. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibijyanye n'iyi raporo y'abahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa bashyizweho kugira ngo bagenzure ibintu byose, gahunda zose uko zimeze nk'ibisanzwe. Rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.